Pozdrav ljudi, danas radimo mali servis na velikom telefonu. Šalim se, naravno u pitanju je za Fold 3, menjamo ovaj spoljni ekran. Ja sam telefon već zagrejao i počinjemo odmah sa malim vakuumom da vidimo kako će se telefon odlepiti. Da li je ista fora kao i na onim jedinicama? Jeste, kao što možemo vidjeti, traka je potpuno popustila. I sada nam ne preostaje ništa drugo nego da nađemo ovako neku lepu plastiku i da ovo odlepimo lagano. Ne moramo puno ni da pazimo jer je prednji ekran crko pa je crko i nema potrebe za nekim paženjem. Odvajamo ga na ovu stranu ovako. Ovdje imamo ovu jednu crnu plastikicu koju moramo da uklonimo da bi otkačili ekran sa matične ploče. Malo je nepristupačno, ali evo ga, ekran je otkačen. Evo kako izgleda ekran na Z Foldu 3 spoljni. Naravno imamo i novi originalni ekran, ništa drugo osim originala za ove ovakve telefone. Vidite kako se ovo dobije sve lepo upakovano. Nema greški. Malo je ovo problematično i mora da se pazi jer su ga dosta jako zalepili da bi zaštitili ovu elektroniku. I idemo odmah na prvu probu. Ne bi bilo loše da se sačeka da se telefon malo ohladi jer je grejan. I bum! Evo nam ga za Fold 3 sa ispravnim spoljnim ekranom. Testiramo ekran u Samsung test modu da vidimo da li će proći test. Naravno da hoće. Malo je ovdje problem zato što su sitni ovi brojevi, ali dobro. Idemo na sklapanje telefona. Prije nego što se montira novi ekran, uvijek ovo treba sve očistiti od naslaga starog lepka. Pogledajte koliko ima, ja sam to već očistio. I evo na primjer koliko je zvučnik prljav za razgovor gore. Ovo je idealna prilika da se očisti. Dodajemo malo izopropil alkohola, da ovo sve lepo obrišemo, da nam bude sterilno iznutra. Da ga vratimo na fabriku, što se kaže. Dodajemo lepak za lepljenje ekrana po ivicama kako bi sve ovo učvrstili. Nemojte da sipate nikakve druge lepkove jer nisu dobri za ovakve stvari. I mora izuzetno da se pazi kada se nanosi lepak da se ne pretera, da ne uđe negdje gdje ne treba. Ako izađe s polja, to je najmanji problem, brisat će se. To bi bilo to što se tiče lepka i montiramo ekran. Imamo i ovu jednu malu crnu plastikicu koju ne bi smjeli da zaboravimo. Dešava se. Da sam krenuo kontra da stavim. Znači... I evo nam vraćanje na crne plastikice, to je zaštite za FPC konektor. Samo pazimo da lepo nacentriramo ekran, dok je lepak još uvijek sve što može da se cinculira levo-desno i da se ekran našteluje u frame onako kako treba. Ostavit ćemo telefon nekih pola sata ovako da se ovo malo stegne i možemo da zovemo mušteriju da dođe po njega.
foldiše sastavljen i spreman za nove radne akcije. Kao što možemo vidjeti, prednji ekran radi i evo, dobili smo ažuriranje za One UI 6.1.1. Da li ste vi vaš Z Fold ažurirali na naš 6.1.1? Ekran je potpuno ispravan, sve radi i sve funkcioniše onako kako bi trebalo. U problemu je znači bio prednji ekran, ima još neko ažuriranje. Nažalost, mana kod svih ovih foldova je što ne mogu da se otvore baš do kraja, to jest ove trojke i četvorke. Od prljavštine koja uđe ovde između ove šarke ne dozvoljava mu da se otvori do kraja. Ako vam je video bio interesantan, lajkujte ga, podelite sa prijateljima, možda i oni imaju pokvareni fold koji treba da se popravi i naravno zapratite SZ Mobile. Hvala vam na gledanju i pozdrav do sljedećeg servisa. Ćao!